Kinapalabas, kimaro ti saan anasayat at trato ni Don Esteban kini Lolita. Kaslawan anyaman nati ipapanaw ni Lolita, tapno sa pulen na da Gringo ken Rafael. Tilang imbilin ti Don, ket timapang imbalkot na idi kadagiti singin. Kinunapay ti Don, asaan langan nga agsubli ti Villa, no awan timapa nga isublina. Iti kawan ni Lolita. Ad-adda nga imbukbuk ni Don Esteban, ti panawen na iti panangaywan na kini Marisol. Ket uray basit pay daytoy. Kadwaan na nga agsakay iti kabalyo ani istalyon, tunggal agwatwat iti aglawlaw ti Villa. Imbaga ti Don akayat na dumakkel ni Marisol analay nga agpataray iti kabalyo. Naglabas ti agarup sa nga pulo atawen. Itagagayem, adtuin ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Nasaysaya at numamuanin ni Gringo ti pudno a kinatao na. Itata na sa papay. Barang iso ti sumingputan na. Saan pa ya panahon, Ikit? Saan pa nga ita? Sobra ti kinatangkan ti ulo na. Isarsarak na kapayon no da duma iti saan anasayaat. Saan aparikot dayta, Ikit? Okay lang ang kanya? Ay, saan ka maawatan, idita? Ti kapatgan ita kanya, kat adda anak ko. Aramidag ti amin para kini Gringo nga anak ko. Iso adidak babalawon, Ikit Isabela. Ala, sapay ko matawan to ti pagbabawyam iti kinamanaging bubukod mo, idita. Awan to, Ikit. Amo kun ti aramidag. Tapno saan ama ikalis, wano mapaidaman ni Gringo iti rumbang aparakan kwa na. Taapay, anya ti plano? Maamuan yun to, Ikit. Ay sos, idita kaanakan aya. Amok ti kinasikap mo. Di mo ipasubo ni Gringo. Anya nga ipasubo ti bagbagamot, Ikit. No dumakkel ti ubeng ket barumbado, samunto pay la ipasubo. Ibagaken kan, ang mga nodot pa to ti babawin, ngam nala daw ton ti amen. Awan to ti pagbabawyak, iti mabalin ang mapasamak. Awan to nga ta ti pagbabawyam, idin to tapasig mat a kinaulbod, ti mabangunan na iti dandam. Pinanunot kun anaimbag ti amin, Ikit Isabela. Husto ti pangadeng ko, iso nga awanon ti baliwak. Ay sumungad ni Senyor Esteban na nakasakay ka ni Estalyon. Kadwa naman ni Marisol. Ngayon nga itugot na ti ubing dito'y rancho naimbag na orasyo, Senyor. Kastamad kan ka, Ama Josep. Naimbag nga oras mo, Senyorita Marisol. Iha. Apay na di mo sungbatan ni Ama Josep. Kasarsarita na ka. Ay, ang mga nunabanog, Senyor. Iha? Iha miya. Bumabanisi ka. Mabit lang. Ibabanisiyag ni si Awan. Talaga nga awan ti ikab-kabilangan day nga ubing. Sapay agkusi-kusilap. Apong Josep. Apay akas jit anak da Senyor Esteban. Apay, Luciano. Kinablawa kitay. Ngam, di man lang nagtagtagaray. Kinusilapan na kiti. Bye-bye amon. Talaga siguro akas jaya. Sana matagtagare. Kinusilapan na kalangat madmadi siguro tarupam. Ngam, awan pa nagraam na kadagiti nataangan iti kasdyang pakita na. Ay, bayam latan. Laglagi pang maanak ti amo tayo. Sabagay. Laglagi pang Luciano. Day-day to ti sumukat. Kani Don Esteban nga amo dito'y Hacienda Gabriel. Lakaya kon. Sa anak matan nga agbayag dito'y rabaw ti daga.
Kat da kayo ti mabati akatalak dito'y rancho. Dumakdakal mat ni Senyorita Marisol. Kat siyempre, into nawanan ni Don Esteban. Isunton ti talaga nga amoyo. Napintas nga ubing. Talaga arim mo pa kini Senyor Esteban. Napintas to abalasang ti amo dito asyenda. Talaga, kat masigurado. Nalaing tong agpatara iti kabalyo ni Senyorita Marisol. Uwan kat nga ta. Ay, sus, mami, sus. Makitkita ko, Luciano. Ubing pa'y lang, sansanayan ni Don Esteban. Ngagsaka iti kabalyo. Iso nga idakdakal na data. Kasla ka ano laday di pan nakaipas ngay ni Senyorita Marisol. Ngam ita balasita ngan. Nasurok labasit asa nga pulo, titawan na. Ngam nakalalaingan ngagpataray iti kabalyo kunam. Wan, ngam saan pa'y laapyaran ni Senyor Esteban nga agwaywayas. No adayo titarayan ti kabalyo na. Nalaos ti ragsak ni Senyor para kin ni Senyorita Marisol. Talaga ngamin nga imalaken kwa na. Wan. Ay. Malagip ko lakat nga rod ni Senyorita Lolita. Oy, Pedrita. Di mon awagan iti Senyorita ni Lolita numangmangeg ni Senyor Esteban. Ay, wan. Makalipatak no daduma. Laglagi pamdaytan. Amumeten no kasano makapungtot ita ni Don Esteban. Wan. Ad-ad dati kinaarsagid na itan. Numalagip na ti dakes nga atap na iti asawa na. Natural dayta kadagiti tao. At amuda ket husto amin nga aramid da. Kumaan husto mo ti aramid na. Kitaam na ti panang papanaw na kanilulitan ah. Siyempre, tingarod amuna ket nakikamalala. Wan, nga marumbang kuma, asala nang iwayat iti madi kontra kanilulita. No adda nakita na nga ebidensya. Ket no nagbatad mo't dagiti anak ni Lolita ada Gringo ken Rafael nga ebidensya. Wan awan mo't ebidensya. Pagsupiyatan ta kadimanen dayta Pedrita. Ha, Bayan ta na pagsaritaan dayta. alawon. San ada kita apagteng itibiyag dagiti amo ta ti pagrikyaran ta. Mala. Kitam kit de no anya ti maaramid mo ditan. Dandan ni sumangpeten dagiti amo tayaw. Senyor, Oh, Ama Jose. kaya't kayo makasarita may papaniti sa sadak dito'y rancho, Gabriel. Ke? Anya ti problema ni Sika? Siyak, senyor. Por que na Sika ti problema, Ama Jose? Ay, nakayak una yan para pastor iti baka dito'y rancho, senyor. Adun dagiti jak kabalan nga aramiden. Dayta tiga po na ibaga ni Sika na problema ni Sika? Wan, senyor. Di akong kabalan ti amin nga trabaho dito'y. Anya ko ma? Saan na question? Kinisyak dayta, Ama Jose. Oray pa dito yan na ipulang ni Sika ti biyag ni Sika? Pwede, Ama Jose. Mamati ni siya. Naado ti amo nataktika ni Sika. Iti panangipag na iti kastoy na klase ti tarakan. Ado ti amom, may papani ti omno na parang taripato kadagiti vaka. Ay, senyor. Agyan lang ni Sika dito'y Rancho Gabriel, Ama Jose. Ni Sika lata ti Pangulo na mangidaulo kadagiti ranchero. Alakat. Pagyaman ako na, ti panagtalak mo kanya, senyor. Si, Ama Jose. Ni Sika lata ti talkan ni siyak dito'y rancho. Ho, ho, ho! Ho! Kaslaawan tao di tabalay da Senyora Agosta. Nakarikap mo. Dito ka lang, Brutus Apo! Apo!
Senyora Agusta! Senyora! Damot gayam ni Lolita. Naimbag nga oras mo, Lolita. Si kagayam Mang Benito. Nay, ada kamot gayaman dito'y Lolita. Wen, kasangsangpot ko laang mananadikalman. Kahit kumusta? Nasara ka mo dagiti singin? Umasidag ka dito'y Mang Benito. Umay kaagtugaw dito'y. Ta dito'y balkon ti pagsaritaan ta. Dumanon ka. Wala. Talaga dumano na. Tanapatag, tigagara. Maladingitan ako na iti sasaadak Mang Benito. Namimpinsanan alinipat ni Esteban. Ita, mas ansanan nga itugtugot na ni Marisol iti sadino man napapanan na. Makaawatan jay ubeng. Juan, talaga ang makaawatan. Kat tinasakit. Kagura naksamot dyan anak ko. Da kaminto pa'y kinipidrita kat ingaran nan. Sikan tulakit din, man-manu makita na. Timawatak. Kat saan sa nga imbagbagan Esteban ti may papan kanya. Mabali na kasta. Bidot ti amin nga ingkadang ko amaramid Mang Benito. Basol ko ti amin. Anya kumamot ti basol mo ngay. Basol ko. No apay akin ay kayat ko ngayon niya dayo dagitjay singin nga anak ko iti amada. Rumbang ko maapri ni tektarak ida dito hay. Bayat ti panagdakkel da. Malagip mo mandaytan. Iso tiga po amin dagitoy itamang Benito. May kadwa abidot ko ti panamatik. Nga oray ang anak ijay Villa. Kat awan anyaman na. Gaputamok anatalgadlat na ti kasasaad ni Marisol. Tasaan lakit di abaybayan ni Esteban. Ngamjak ni namnama akas to'y itati pakita ni Marisol kanya. Siyempre, di na ka nakit-kita unay, bayat ti panagdakkel na. Kan patsa nga imbagbagan ni Don Esteban, asaan ka nasayaat nga ina. Day talaunay kat, Mang Benito. Ay, Lolita. Naimbag ko ma, na masaraka ko dagiti singin nga anak ko. Isuda ko mati magpakirad iti pakinakam ko. Di kasano, ituloy mo asapulin ida. Masapul, Mang Benito. Masapul. Ngamsak ba'y apumanawak manen. Umayak pa ijay Villa. Kasaritak ni Marisol. Ama, adto iti bayad ko. Sapay ko ma. Tamadanon ko da Esteban kan Marisol. Kas iti sigot. Nakarikaplat at dakkel aruangan alandok ti inaladan ti Villa Gabriel. Sana basta makastrak ti sabali at tao nga umay ditoy. Mang Benito! Manang Pedrita! Mang Benito! Manang Pedrita! Simuro takla ko man kan ni Mang Benito, idi nagsubli ditoy. Mas sigurado makastra ka kadagos. Ayan ta nga ta. Agorayak latan. No ada makita ka rumar iti Villa.
Isunton tiya awag kumanan. Rafael, anak, adtoyan ti balon mo. Anyat balon ko asidak, nanang. Prito nga ikan. Naimas nga rod, ah. Wen, di ka madanakan. Saan kanto ang maibayag amangan ijay kantina ti eskwelahan nyo? Ta insi itakon ti ikan abalon mo. Agyaman ak, nanang. Ti anak kon aya. Agan anos kalatawan. Ipasnek mo ti agadal. Talagamot, nanang. Manula abulanan. Aggraduar kanton iti elementarya. Kunan ni maestrak adakkel tinamnamak nga agbalediktoryan, nanang. Nagsayaan na anak ko. Isu atari maanak pa iti agadal. Dandanin ti finals mi. Alawan, saya atem latta anak ko. Tauray kas ti kinarigat ti kasasaad ta, kat ikagumaan ka apagadalan. Agadalak to iti sekundarya? Wen talaga nga agadal ka, Rafael. Abangan numaladaw kan. Magmagna ka pa'y matngarod. Awan pagbayad mo iti kalesa, iso nga sampay laeng ti magmagna. Mabit lang nga makadano na kay eskwilaan, nanang. Tarayi kun, ah. Anya? Saan anak ko? Di ka agtartaray, tamabannog ka. Ala, ingkan. Dahito lang ti balon ko mapan ag-eskwela. Wen, sa mun day tala ti adda a kwartak ita, gringo. Aglangan ak itang agsapa. Anya, di ka sumrak. Kurang matoy balon ko kwarta. Aglangan ak, tayo nakagburas iti bunga ti salamagi dala kay tirong. Ilako ko ni maestrame tapno at adu ti kwartak. Anya, saan? Di ka aglanglangan. Aglangan ak! Hoy, gringo! Agraduar kanton iti elementarya. Di ka naglanglangan. Saan nakagraduar mo kurang mo ti kwartak? Anyan ni gringo. Dumakkel sakit abarisuwang. Nagtangken ti ulo na. Nainbag ngagsapam, Senyorita Marisol. Nakasukat ka matgaya man. Di ay, kusilapan naklaang. Di man agtagarin. Mapan kagiskwelan? Pedrita, apay ngamin nakasaritan ni Sika nakasta. Amumet ni Sika. Na insanay ni siya nagtignay na iso kat may sana senyorita. Kastamag iti panagsarita. Vamos, iha mia. Itulod ka ni eskwela. Si, Papa? Nagsakit ti ko silap na. Papa? Diyak kayatan nasukunin nakdayta na bakit? Porque iha mia. Ibagbaga dagiti gagayam ko na iso ti mama. Kasta? Anya nga rod ti kayat ni Sika, iha. Ni siya timang sukon kini Sika ija eskwela. Si, Papa? Bueno. Ti kayat ni Sika ti masurot, iha mia. Vamos, Muy bien, mi Papa. Hija mía. Bueno, vamos. Malado en ese calle escuela. Si, Papa? Be! Laan! Diyos ko. Talaga ang maldita day tangawping. Anya ti pagbanagan dagiti anak ni Lolita. Anyamet ti mapasamak kini Lolita. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluhan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo,
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, naluko ken nasukir nga ubing ni Gringo, idinto ta nasingpet met ni Rafael, natangsit met nga ubing ni Marisol, napukaw met ti amor ni Don Esteban kini Lolita, ket di na binaliwan timbaga na asanen nga agsubli ni Lolita iti Villa, no di na masarakan dagiti singin nga anak na, tapno maisubli na metlaeng timmapa ti kinabaknang nga imbalkot na kadagitoy. Iti may sangal daw apa nagrubwat ni Marisol asumrekan iti eskwela na. Dinan kayat ani Pedrita ti mangitulod ken kuana. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo ana Paul 1. El Oro con Sangre! Bueno, hija mía. Vamos. Maladawan ni si kay eskwela. Si, Papa? Be! Laan! Be! Laan! Diyos ko, talaga maldita day tanga uping. Oh, kas ka man la istatuan ay patakder ditan Pedrita. Benito, Nagtrabaho kan, kababain kini senyor. Benito. Saanin ama isuro itinasaya at nga ugali day jay nga uping. Ay sos, di mon pa kasikuran day ta. Kaasimat ni Lolita. Talaga nakakaase. Umay ka. Yung kasikaswan ni Lolita. Ha? At dayjay ayan ti kwadra. Isaganam iti kanen na, tay nakpastrakain. Anyan ti kinarigat ti sasaadak. Saan akon ama ibilang ang makipagnaod di Villa? Takasapulan pa'y nga ilamangnak ni Mang Benito. Nakada yung atanda Esteban kan Marisol. Rumara kon dito ayan dagiti na pampan agarami. Apara kadagiti ayo. Oh, Diyos ko. Anya ti aramida. Lolita, rumwal ka ditaan. Nakapanawon da senyor. Parparwarin na kon ni Mang Benito. Wen! Rumarak dito yan! Manang, agyaman nagtitiin sa ganam ang makan, ha? Ay na, di kad sao asao, mangan kalatan. Agyaman nakmanen. Kaasimat ni Lolita. Kaslag palpalaman na. Iding tuta bumalay dito'y Villa. Uwan gaya manang. Kumusta ni Marisol nga anak ko? Ay na. Pirmi iti kinasuplada na nga ubing. Amok daytan. Ti kasasaad na, ti kayat ko asawan. Akwa, kas iti sigod. Pirmi iti panangyali ka ni senyor. Kasta, No labsan ti agsao. Kasla itlog at taptapayaan ni senyor. Apirmi ti panangyan annad na. Taamangan no maibatan na kat mapuong. Kaya rigan kano ni Senyorita Marisol ti itlog nga ananadan na. Isungar aramiden na ti amin. Tapno maprotektaran na. nasayaad no kasta. Iso anagasat unay ni Senyorita Marisol. Dagringo kan Rafael. Ayan damat nga tan. Ungayam, kumusta ti panang sapsapol mo kadakwada? Awan payla ti pamalpalat patak no sa dino ti ayandan. Awan makamo no sa dino ti tinurong da Hulya kan idita. Naglo kumatan dagijay no isuda talaga tinangitalkan ni mamang mo? Kuna ni mamang, adakkel agatad ti impabalon na kadakwada. Tainla ko nakat nga rod dagiti sa ni Kwame. Ngam, patya ka na ibusan dayjay. Saan da nga tamot abinay pa'y anda kitsi anak mo?
Manang Pedrita. Kayat ko ang makita ida. Ala, ituloy mo lata abiro kan ida. Talaga akas ta ti Aramida. Ngam, marigatan akon. Tawan mat gastusa kon. Ha, Bakit ni mamang? Jak kayatin adisturbuan maipapan iti kasapulak. oraya, ta nasarantamot lata ni Senyora Agosta. No kita agtilangayo adwa, adayokit di nasalsalagisag ngamsikan. Jay laki na bakit nan akit kitaan ti pangidumaan kenkwanan. Apay ngamin akas lain tulok mamatan apamsaakan na katipanawan. Nagkutong kan bimaket tilangam. Sakit kasla di ka agsuksukatan. Ayusim ngamin ati bagim, tapno mainggan nyo ni Senyor Kanka no kasta nga umay ka dito'y Vilya. Saanan ati bagik tinapatag. No di kat dagiti anak ko. Ay, Oraya ka sumangpat ni Marisol. Saan ka pumanaw? Aging ga itijak maarakop ti anak ko. orayam ngam ad tala masakitan ka. Nang runa no makita na ka ni Senyor. Sana balin manang. Tinapatag. Maarakop ko ni Marisol. Saan nga agawid ni Lolita ita ijaayan ni Mamang na? Apay ka no? Siyempre, orayan na ni Senyorita Marisol. Ay, kasilaeng no makita ni Don Esteban. Sana balik ka nun, basta maarakop na ti anak na sakbay apumanaw. Sa bagay, kakaisuna nakastrek manin dito yung mansyon. Ngam tinakakaasay katsak manen. Lakit di Bilin ni Senyor asaan basta padanunan dito'y Vilya ni Lolita. Sana balik? Mang panuno tak itinapintas arason ko. Tapno di nakagura ti amo ta. Makaamu ka ditan. Nanang, sakano ti valedictorian into naggraduar kami? Oh, talaga? Ay na. Nagsaya atin anak ko. Kinunam nga dan to surpresam kanyak into naggraduarak no nga to ti gradok nga graduar. Dayjay. Ti kunayo, nalipata kanya. Sika talaga nga ubing. Di mo kayam nalipatan, Dayjay. Saan ko nalipatan? Siyempre, regalo lakit di. May sa akapapatgan a regalo, anak ko. Ha? Anya ngay dayjay? Siyempre, sorpresa. Jak ibagbaga Ay? Ibagaktukan ka kalpasan ti graduation nyo. Sige, urayag. Agadal kanto iti sekundarya. Ijay ton sentro ti syudad ti pagadalam. Iso nga, adda na panunot ko. Anya day tananang? Umakar kanton ijay sentro. Duwata Umakarta. Kapilitan. Ang sana bale. Taga syudad mo ti kaadwan na nga ilablabaak. Awan ti parikot iti pagsapulak. Kinunam anarigat ti agyan iti syudad. Talaga anarigat. Nariribok iti syudad. Ang kasapulan nga umakar ta ijay ti panagadal munto ti pampanunot. Marigatan kanton nanang. Saan? Ada nakasaga na agastusam anak ko. Apay, nalipata mo day di imbagak. Ha? Ada nakaduli na pagadal mo iti sekundarya. Iso adi ka madanagan. Nanang, ilamang na! Ha? Apay, gringo. Ilamang na! Sige, umay ka. Darasan. Sige. Sumrekan iti sirok ti dalikan. Napunot! Siyak ti makaamon no asino man ti ilimmangan. Lindanak! Amangan no, masurutan nak dito timangkan kamat kanyak abuturog. Alawan, wun. Tilabakan bigao. Iso ti panglingad ko kan ka. Hay, agyaman nak.
Pimanaw mutlaang ti kabutbutang ni Gringo abasagulero dito'y purok. Parwaro ko ni Gringo. Hoy Gringo! Rumor ka ditan! Pimanaw ang jay kabutang wataw! Nakadalang! Un. Hoy! Agsubli ka! Saan ka kabutan? Hoy! Saan ah? Laban naman! Di mo pukawan akasta! Hoy! Awan gaway mo iti dayjay! Urata na tiktik sa tidan na pagyakabalyo ng antiposes ko. Di nan mangag. Langgong dahi dyan. Dumakulak tulang ta. Payat-payatak ti dila na. Anak, Imot pa dahi dyan. Di namat kuko dyan inuli mi amangga. ha? Adda inuliyo amangga? Binuras mi amin ti bunga dyan inuli mi amangga. Inlako mi amin ti naburas may. Anya? Nakita na kami mat da dyan ti prong. Kinamat na kami ikit din. Nagtakaw kayo? Awan matyakin mangga ti dajay. Ngem dajay ti prong tag ko na bambantayan na dyan mangga. Kat, di na kayo nakita adagos, aya. Siyempre, inuray na pimanaw Ang malas, tanaabutan na kami di agsublay. Nagtakaw kayo matgayam. Siyempre, kamatan na kayo. Imbagta di na kayo nakamatan. Nawan kabalyo na makakamkamat pa'y. Uray pa'y saan ang makakamat. Di yun ulitin ti kasjay. Dakis dayta. Kasano? Kurang matgayam tit itad mga kwartak. Di agtakawak. Anya? Mabisinak. Anyat si data. Kwa, nagadubo ak iti karnit manok. Pinartikon aje may sa manok ta. Ayos! Naimas ti sidak. Umunay ako ng mga nanang. Yes! Sige anak! Imas! Dumakdakkel mo't ati prong ni Gringo. Kasano nga ta binurak. Tapno di agtultuloy ti kasta nga ugali na. Daytoyan tay impaplansam nga uniformem. Senyorita Marisol. Magtay! Ay, unay kan senyorita. Nagbantog ka bakit? Kaya't matipaspas ko na ito di taroba? Diyos ko. Una yan ti kasta pa nagsarsaritam kanyak, senyorita. Anay ko. Tiropa ka. Ganda naman! Daytay tay! Timata ka. Anay ko. Senyor! Apay. ¿Por qué, Pedrita? Ni senyorita Marisol. Impaspas namat kanya kung tiinplansak nga uniforme na. ¿Qué? Papa! Kitaan niyo ¿Qué, hija? Oh. Pedrita, ¿por qué nagreklamo ni Sika? Husto lang na ipaspas ni Marisol di tarupan ni Sika ti uniforme na. Nakunos ko na espay lang ti kinonam na plinansyam. Palsa ti amin na imbaga dayta na muchacha, papa! Si, hija. Si. Palso na talaga. Oh. Ulitin ni Sika na plansyahan daytoy. Uwan, senyor. Iha Mia, Si? Papa? inton maminsan, saan mo nakabilin ni Pedrita? Oray nagkamali ti trabaho na, bakit tayo tiyay? Iso na dayawan mo't ni Sika. Papa? Isakit mo dayjay na moher? No. Saan nagasta? Damat lang! Manjakon na ag-eskwela, papa! Manjakon! Iha Mia! Al momento! Marisol! Agpasugnod manen. Marisol, iha! Al momento! Basol ko manen binito. Te, Inungtan naklata ni senyor nga uray na batad abastos ni Marisol. bayamon. Amom lang nga ro den ti ugali ni Marisol.
Ay, marigatan akon, Benito. Kahit anya ti kayat mo asawain. Hoy, Pedrita, no di ka agan anaws, papanam nga raod no patakyasan nata ni Senyor Esteban ditoy. Laglagi pa. Awanan jay kakaisuna asa ni Kuwata. Intayaban ti bagyaw day di balayta. Nagkalaegan metan jay sang-sang kadisaw ang nagsaadan idi ti balayta. Di ba't umanay apagbiag ta ti maimulay jay? Sa maysa, jak kabaelanan ti agbangkag. Isu nga anusam ti trataw jay anak ti amo ta. Sige, tayo nakitaan dagi jay ipaspastor ko kabalyaw. Ay, dituya kun amatay no kastoy laengen. Aha, umay dito'y tibastos nga ubing. Muy bien, bakit Pedrita? Ha, kasla kumilaw ti panagkita na kanya. Inong tanak ni Papa na si Katigapuna. Iso na umasidag ka. Senyorita, dispensaran na. Umasidag ka ko na! Sige. Pakawanan kan. Agrukob ka. Taag ka tapingping mo. Ha? Agkan na kano ti pingping ko. Sige. Anay ko! Kinaramutam! Tirubak! Anay ko! Nakabala sa kon! Agipulong kanto kan ni Papak, ha? Agipulong kanto ka de! Makanos pa ingatan ni Pedrita iti Villa Gabriel. Gagayem. Di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Tinapalabas, awan na ramidan ni Lolita, no di tinaglemeng tapno sana makita ni Don Esteban tika danay ti Villa. Pinakanadagos ni Pedrita, apaman ang nakapanaw da Don Esteban ken ti ubing pailaeng ani Marisol. Natangsit ni Marisol, kat marigatanan ni Pedrita ang mga iwan kankwana. Kabayatan na, nasingpet ni Rafael iti sidong ni Julia. Edinto tanalukumutlat ni Gringo iti sidong ni Edita. Agpada da Gringo ken Rafael adipay la makamo iti kinapudno. Asaan da pudpudno nga ina dagiti nabangunan da nga ina. Iti may sangal daw, saan na panag-eskwela ni Marisol, gapo iti panagpasugnod na iti amana. Inasitgan na ni Pedrita, apaman ang nakapanaw ni Don Esteban, tapnubalsen na daytoy. Itagagayem, adtoyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Anay ko! Tinupak kinaramutam! Maganap day na si Kanabakat! Anyat mapaspasamak ditoy. Jakon kabaulan na talaga. Jakon kabaulan, Benito. Ha, tirupam. Nagaduti garadgad na. Basil na matlang! Inong tanak ni Papa, gabay tiday na asawam! Ha? Ano yan? May busakit di mo ti pasinsak iti dayto nga ubing Oh! Agipulong kayong to kan ni Papang ko? Sige lang! Benito. Senyorita, saan nga agipulong ni Nanang Pedrita? Gaputa basol na mutlaeng no apay akinaramutam. Muy bien! Lakay Benito!
Guys, tati kayat ko! Benito, jak kayatan ti agyan dito ya. Kahit papanam nga raod. Adamot ornong tan. Intalay ilin. Adda ka bagyak ijay. Ala kayo! Ha? Ipulong kayo kanya, papak. Ibagak to na pumanaw kayo gayam. Saan, senyorita? Tawag ko timbaga day ta na asawam? Lakay Benito? Ibagbaga na laday jay. Ngam saan kami apumanaw? May bien! May mayat na pumanaw kayo. Takagurgurak nita kayo. Ha? Ibagak kanya, papa, na mga kami ti sa bali na muchacha. Kayat ko na masukatan ka na muchacha. Bagat Pedrita. Iha Mia! Kumusta to? Papa, inapanak ni Bagat Pedrita. ¿Qué? ¿Por qué, hija? Al momento, domsag ni siya. Benito! Senyor! Asikasuan ni si Kanistalyon. Wan, senyor. Vamos, hija. Agtugaw tayo ti hardin. Adto yun tinalami is atubog ti prutas, senyora. Para kada kayo ka ni Senyorita Marisol. Papa? Insa... Apay na iso tinangisagana iti pagpalamiis. Saan mat na dayta ti trabaho na di Villa? Huwag mat ngamin, Pedrita. Trabaho ti kusinera daytay. Oh. Naan ano dayta karanisi ka, Pedrita? Kinaramotak ti rupa na. ¿Por qué, hija? Maldita dayta na moher, papa. Saan kon nakayat na makita dito Villa? ¿Por qué, hija? Basta! Sige, senyora. Mapanak pa No, Pedrita. Agtugaw ni si iti sanguminagama. Agtugaw ka no ni siga? Anya ti ibagayo, senyor. Kaya't ko nga ibagam, noan niya ti di mo kayat iti anak ko. Agsaw ni sika, Pedrita. Anya ti saan na kayat ni sika na ugali ni Marisol? Saan ko maasyak ti palutputan nyo, senyor? Tano siyak, no adda saan ko akayat, idi pa'y lakuma, nga agreklamo ak. Paruwaren ni sika na ni Marisol ti adda diferensyana? Saan matakasta, senyor? Nyaman niya, Pedrita. Agtagarin ni sika. Awanan ti maibagak, senyor. Ngamin. Apay na di baga ni siga? No apay na kasta ti robam? Sige! Ibagam na kinaramutan ka! Ngam! Ibagam tigapuna! Awan mo't problema iti dayjay, senyor. Ibagam tigapuna! Iha, Talaga nagdagas ti ugali na, papa? Saan nagsaho no nakasango ka? Ngamnawan ka? Nagado ti bagbagana. ke? Apay, Pedrita. Anya ti sasawen ni sika no awanak dito Villa? Awan mo't ibagbagak, senyor. Di ka naglibak! Dakas ka! Dakas ni sika! Malalalala. Umadayo kan, Pedrita. Agsarita tanto intol madamdama. Porque hija mía, kung naglano agbasbasa ni sika, dita kwaderno ni sika.
Ngem saan mo't kayam. Papa, Oh, iya Mia. ¿Por qué? Maridliday ka. ¿por qué, papá? Tianya. Ni mama. Imbagam na pimanaw diti Villa. Abay na pimanaw. Iya. Pudno ka din na sa anak na napatagkan ni mama? Iya. No napatag ni Sika kiniso. Apay, na inabandona ni iso ni Sika? Iha. Papa, Manon nakasangay ni Sika. Nasaan na nakita ni Sika ni Mamam. Manon tinaglabas, nakasangay ni Sika. Nasaan mon na nakita? kuna ni bakit Pedrita? Na pinapanaw mo ni mama? Ke? Imbaga ni Pedrita te kasta? Iha. Nangagkutibag-baga na kanila kay Benito. Aha. Pagsarsarita ni Suda, ti may papankin ni Lolita. Si, papa. Ha! Dagiti traitor! Porque? Anya ti aramiden niyo, papa? Saan na magustuhan ni Siak tinamwak? Ang momento, iha. Kasaritak dagiti agasawa! Saan ko na kayat? Na dila komporme ti mangeg ni Marisol na istorya may papan iti mama ni Iso. Entiende, Benito? Uwan, senyor. Ang mga no kayat nida kayo ti masisanti dito Villang. Ni saan, senyor? Porke? Kabailan nida kayon ti agpatakder iti sabali na kabana na umakaran nida kayo. Ay awan kabaalan mi, senyor. Ha! Bagbagaan ni Sika ni Pedrita. Kaiman nyo dagiting niwat yo. Amangan, nupot den ni Siak dagita lingwa ni da kayo. Ha! Ay, anyan apaw, ti awan mabalbalinan na. Bagi nalat agpaspasin siya. Kastoy latan ti sagsagrapen mi kinipidrita. Anos lata ti pagandaren, no kayat mi pay ti agyan dito'y Villa Gabriel. Alas 8 iti rabi, ngam awan pay ni Gringo. Nagubing pay laeng ngam lakwat cheron. Tinakarkarungatan inton baron. Adakon! Naggapom ka di manan. Ijib dalay tayo ito'y. Nakipanganak niya yun. Anya, katno inururay ka, tanaimas tilinutok apang rabyanta. Anyat linutong. Nagluto ak iti aro. Ay, nimas to sindamay dyan Tanak ka sa angin ni ading ni ito'y. Anya, Naglitson da iti manok. ay, isumat lagayang. Nangang, danda ni man ang ti birthday. Kayat ko, aglitson tantumat iti manok. Ala, no day tati kayat mo, sige, aglitsyon tanto. Oray tadamot taraken ta manok. Kan, kuma, makitak mo ni tatang ko. Ay, awanan di amam. Saan tangaam mo ti ayan nan? Kinunam abak ng tiyamak. Apay nga saan tang mapan iti ayan na. Tapno mairaman ta iti kinabak nang na. Kwa, jak am mo ti ayan da. Kasunumot da ita. Ata, kwa. Nabiit kami pailaan agam am mo idi nagsikuga. Ket, siyak ti sikog mo. Wen, kan
Ay na, kababain ngay baga ken kati agpaiso anak. Mabayan ka ngay. Anya day tananang? Papuskul kun tirupak. San abale, basta siya tipat dyan na nga inana. Di ka man nagsaw. Anya nga minti kababayan ngay bagbagam. Basta ti kinalikagumak, ket ni tatang mo ti agbalin nga ama ti anak ko, ket pimod no. San ka mawawatan? Naggulo ka? Basta, jak amo ti lugar nga ayan ni tatang mo, nalpas. Isu adi kan agdamag. Kunama nga ilimod mo ti may papan iti kinatao da. Apay nga ibagamot ti may papan iti amana. Napanunot ko, adakkel ti karbangan ni Gringo iti kinabak ng ni Don Esteban ijay lugar da, ikit. Di mamuan nanto matlaang asaan asika ti inana. Pampanunutak no kasano apat yan na asyaklat ta tinana. Ket ni Don Esteban Gabriel ti amana. Jak itulok amatawtaw ti tawiden na iti asyenda Gabriel. Ay, iti kasta nga ugalim. Sana ko na mas daaw no apay akas dyan ni Gringo nga imbilang mon nga anak. Ti pagimbagan ni Gringo ti pampanunutag ikit. Imbaglakit din Ta Gabriel matla ang ti impaapiliedok idinagiskwela. Dakkel to kat kuman a problema inton-tontonan na titawid na. Ay na, ita. Saan nga iti agnanayon kat mailimod mo tipod no akinatao ni Gringo. Kasayaatan no ibagam itan tapno masapsapa amaamuan na. Kat no anya mandag iti napapatag iti kinatao na nga impakuyog iti ti inana. Idulin mo latta ko ma. Talagamot nga indulin ko iti husto, ikit. Dinto masukalan ni Gringo dagiti napapatag abanag may papankan kwa na. Uray laddo ati kandado di malita nga ayanda. Imbag, no agnanayon nga adda ka iti ayan na. Di nanto masukalan di mapaalupot apakabasaan ijay ti may papan iti asyenda Gabriel. Maamuan nan tuladay jay, inton siyak mismo ti mangipakita, ken mangibaga ken kuana. Nilakit di Marisol ti ubing iti hartin. Ti anak ko. Marisol? Marisol iha. Siyak daytoy. Agyamanak, nakita na ko. Marisol? Iha, siyak daytoy. Ni mamam. Umayan diti ayan ti ruangan alandok ti anak ko. Ibagak apaala na ti tulbak. Talukatan na ti kandado. Si Kani? Ni mama? Si iha. Apay, nalipata mon ti rupak? Umasidag ka, iha Mia. Por favor. No! Sa anak na umasidagkan ka! Iha, ibagam ka ni Mang Benito, talukatan na to'y gate. Sumrakak. No pwede! Kunan ni Papa, ang malumuher ti mama. Kat sika ti mama? Si iha, siyak ti mamam. Sa anak na masidagkan ka? Saan ka na kayat na makita? No, iha. Saan ka mamati iti ibagbaga ni Papam? Napatag ka kanyak, iha Mia. Inabandunam ka no ti Villa. Gapo iti ka malalam. No, iha. Saan nagpaisulay ta nga imbaga ni Papam? Mamatiakan ni Papa? Pwede na lakit ni. Tapinanawan na kiti basita. Dagas ka! Kunan ni Papa!
Diyos Porque, hija mía, Me esposo, por favor, pastrakanak dita inaladan ti Bilya. Ang sarita ta kuma. porque, anya na rason na pastrakan ni siya ti traidora nagaskan ka? Hija mía, abanto na. Siya ti kasarita da ito'y na muher. Si, Papa? Ha, Marisol? Marisol, anak! Di ka pumanaw! Marisol! Saan nga tan na mabawing ti pamati ni Marisol may papan iti inana. Gagayem, di uliwa na denggen ti tuloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas. Awan lat na tinaramidan ni Pedrita iti dakas apan nakisango ni Marisol kankwana. Saan mat akayat ni Benito ti mapapanaw iti Villa Gabriel. Isungay kagkagumaan na paspasinsyaan ti anak ti amo da. Kabayatan na. Marik na ni Edita at talaga adinan mabaliwan ti madinga aramid ni Gringo. Nakuna na nga rod, arumbeng lamamuan na ti daduma amay papan kini Don Esteban. Ngem kitdi, pagparangin na lata nga iso ti pudno nga inana. Adupay ti dinamdamag ni Gringo, ket inuulbud mo timbaga na iti daytoy. Iti may sangal daw, napanmanen ni Lolita iti Villa Gabriel. Itagagayem, adtuyin ti tuloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Anya naga po, napastrekan ni siya ti traidora nakas kinisika, Lolita. Iha, abanto na. Siya ti kasarita da ito'y na muher. Si, Papa! Marisol! Marisol, iha! Di ka pumanaw! Marisol! Alto! Mi esposo! Por favor! Awanin ti esposa ni siya. Iso na di nagawagan iti kasita, Lolita. Por favor! Mamati ka kanya! Sana po no dagiti ipagpabasol mo! Abanto na! Pumanong ni sika! Ket saan ka nagpakita dito Villa iti oray intong kano? Saan? Di mo ibagati kasta. Asawa nak. Siya ina ni Marisol. Por favor. Ay, Benito. Saan pa'y apimanaw ni Lolita iti ayan ti ruangan? Anya, unak no pimanawan. Tawan mat mangagkon nga agoy uyak. At dapay jay. Inkulub na pa'y kit din Diyos ama na nga ase. Arayatag kumaitay agsasaruno ti panaguyak na. Ngamkas labang bantayan nakmat ni Senyor Esteban. Agoy uyak ni Lolita? Wan, itay laan ng ngagkaw. Iso analabit ang nakauyak. Gapo iti panagririyaw na itay ang mga waawag kini Senyorita Marisol. Sobra day jay nga uping. Manula taon na, ngam sobran ti kinamaldita na. Ay, Jackson kabaulan at talaga ti agyan dito'y. Dayta ka manen. Hey, Sige, takita no at dapay ni Lolita ija ayan ti landok arwangan. ay, kaasimat ni Lolita. Talaga asahanin a pinastrak ni Don Esteban. Ha, Lolita, apay. Mang Benito, Apay ang nagkulub kamutan di ta katapukan. nakapsot ako.
Ikan na kiti. Danong. Mabisinak. Mabisin ka ngem danom ti dawatam? Uray no danong laang. Pangasim. Alawan, urayan nagtagsubliak. Jesus apo. Ad-addan amarigata no di pa'y lapmanaw. Di muhir? Ni mama. Di pa'y lapimanaw. Nila kay Benito, tinapanitayan na. Puyaak di balkon. Masyanak kon kwa na. Taag sang sangit. Agungat ni papa. Kan, dakas ka no. Tapi nanawan na kiti baby ak. Jakmat na kita na kanayon ni mama. Kunapay ni papa na adda anak na nasa bali. Kat iso dati kay kayat na. Iso akagkurak matayta na babae. Iha Mia, Papa? apay nadda ka dito yung azotea? Papa? Saan pa'y napimanaw ni mama? Ke? Tay chayo. Napan nila kay Benito dayan ti ruangan ti bakod. Natangkan ti ulo na. Amangan no saanan na pumanaw dita, papa. Bilinag ni Benito na ipanaw na ni Iso. Hilugan ni Iso iti kalesa, kat itulod ni Iso ijayan ni abuela ni Sika. Papa, naanos ni Lola Agusta kanyak. Kanayon na igatangan na kiti ay ayam ko no may ditoy. Sa bali ti ugali ni abuela ni Sika, iha. Saan na tinawid ni mamam ti kinasingpet na muher. Papa? Dito'y kalayang iha. Pagawidan ni siyak day ta na muher. Sige, Mang Benito. Ikarigatak ti pumanawan ditoy. Maawatan kayo no di da kaasyan. Diyo kaya't ada kayo ti papasan ni Esteban. Dakdakkel ngem ti bagi mi ti ayat mi amang tulong ken ka. Ngem awan met ammo mi akamangan mi. No, papanawon na kami dito ini Don Esteban. Maawatan kayo, Mang Benito. Sige, mapanakon. Agyaman na itiintad mo, amakan. Nakakaasi talaga. Ngem awan maaramidak. Awan ito ni Apong Osep. Imbilin na nga gurigor. Iso di makaumay. Kasta. Oray ta. Maaawatan mo't lagta ni senyor. Nasayat ni Senyor Esteban kadagiti agtulnog akanayon ken kuana. Kastamat tin napaliyo ko. Ken kadagiti mapangnamnamaan na nga agtrabaho itinapudno. Oray, asino matkit di nga mo. Basta talaga, Mang Benito. Wen matkit di Ay, wen kayam. Napananda, senyor, kanti balasitang nga anak dakin ni Lolita. Amumeten, agsawar damanen iti rancho. Di nakmat inayabanin ang kadwada. Kay kayat ni senyor nga isulaeng ti mangipasyar iti anak na. Wen matkit di Ngam, mga no makasalaw da iti pakadisgrasyanda. Dakas ti mapalpali umi dito no iti rabi. Anya ti mapalpaliw yaw. At dan saman sa bali at tao nga aglabas-labasan dito no iti rabi. Ang mga no nagsubli dagiti tulisan. Ay kat agalisto kayo Ang mga no agtakaw damanen dito ranchaw. Sige, Mang Benito. Wanawanak da Senyor Esteban. Sige,
nasaysaya at pay. Ho, ho, ho. Ho. Papa, nagtatayag ti kay kayo. Nakaayayat. Si, ibagbaga dagiti taga-presidensya na komunal da ito'y nakabakiran. Ngem, saan na umayon ni siya? Komunal? Anya ti komunal, Papa? Huwag kaya. Obing kapay, tapno ibaga ni siya ti kakastoy na banay. Ngem, kasayatan, namamuam ti amin. Anya nga ti komunal? Ti komunal, kat masao na kukuha ti gobyerno. Takukuha ti amin na tao. Kat saan tayo nakukwa, Papa? Si, iha. Ngam, saan napudno dahi dyan na ibagbaga dagiti taga-presidensya? Karaman da ito'y nakabakiran, ititawid ni siya kiti dahi di abuelo ni Sika. Kukwa, ti Familia Gabriel da ito'y nalawa nakabakiran. Bueno, mapantay ti asideg ti karayan. Sige, Papa. Kayat ko pa'y tagpasyar. Si iha. Talaga na ipasyar ka dito intero na masakupan ti rancho. Kaya't ko na makita ni Sika ti amin na paset ti asyenda tatawidin tumit ni Sika. Sige, Papa. Hey! Kayat ko pa'y tagpasyar. Hey! Loko nga ubingan. Saan ka numan asimrekan? Bakit? Talaga, di mo maisuro jay anak mo. Edita. Agnakam to siguro inton dakkelan, ikit. Ay, awan latam mo kon. Napanan na kanungay. Imbaga ti kaaruba di kabarkada na anapanday di asyenda. Anya? Adda asyenda ti ama di kabarkada ni Gringo. Anyan da ita. Awan pailatkin si atawon na. Nga makibarbarkadan. Maluksawak at talaga ikit. Ala ka, anusam Anak mo nga rin. Di anusam. Ay! Nagmayat nanang. Nagmayat ti mapaniti asyenda di Fernandito. Baknang kadidayjay agayim mo? Baknang ta? Isuda ti kadakkelan iti balay di ayanda. Tila madandanon mo. Oray tawan mo ti ginastos kwa kwarta. Naglugan kami mat iti truck da pangilugluganan da iti ado anyog ken mais. Anya? Naglawa pa'y ati kanyugan da. Ken naglawa ti pagpasturan da. Asidaglang iti kabakiran. Malagip ko lagat nga rod ni Don Esteban. Nanang, nagadupay ti kabalyo da. Iso ako na ti papang ni Fernandito. Kanayonin mi ti mapan ijay. Ta isuro da kami jay para pastor da. Isuro da kami kanong pataray iti kabalyaw. Anya? Wala na. Iso mapanak tumanan. Di ka gungungot Kwa anak. Mayat matkit. Nanang, di ka gungungot wen. Alawonan. Sika talaga. Aginanakan, tamangan tanton. Nanang, Anak, adda kagaya man. naladawak tasak ti pinili ni Maestro Claro ngagsanay ngagtaray iti napardas. Anya? Tinarayan? Wen nanang, nalainga ka no atumaray. Iso asak tinapili da partisipante ti eskwilaan, amapan makikuntis iti tinarayan iti kabisera. Kabaulam ka di anak ko. Kabalak Nairuamak mo't ngagtartaray. Kabalak nanang. Daytoyen ti pinatimplam agata Senyorita Marisol. Naibayagak ta impabor ko pa'y ti danom. Idisok diti ayan mo, ha?
Ha? Ay, nalamaw ako. Apay ngamin nga di sumiti abay ko! Basol ko! Nunay batang! Ay, anay ko. Agluptak lakit di da ito'y nalamaw asaka ko na. Anay ko. Masuran ni siya! Yeah. Umadayo ka dito si ka na bakat! Nabasan ti kwaderno ka! Senyorita, jakmat inggagara. Amumet as si ka mismo tinang sidol. Titakan! Papa! Papa! Ang mga nagipulong manen iti palso. Ay, Diyos ko. Dakas manda taon. Pedrita, Dispensaran tak, senyor. ala, ayosan ni si kadaytan na lamaw na sakam. Adamidi ko na pinagatang ni siya, kinipin nito. Agyaman nak, senyor. Pasensya ni Marisol. Ubing da jay, Pedrita. Kan, amumeten ti ugali niso. Senyor. Oh, sana nagsangit ni Sika. Hala, orayam ni Benito, tadagas na isangpet na. Nakapanunot mo na konsensya nga taa, isa pinaggatang nakpayan iti agas. Nagdawat iti dispensar itay. Oh, gayam. Nasaya at metket ti kababalin ni Senyor Esteban no bagbagayan. Dahil anak na metket ti maditi ugali na. Ang gagangay. Tamanipod baset ket makunkonsinte. Na ay ayunan iti amin akayat na iso akas jayang. Ala, anyang arod ngay Benito. Aganos ta. Agsagana ni Sika para inton bigat, Benito. Adda papanan tayo, senyor? At daw may na taga-presidensya inton bigat. Apay ka no, senyor? Data ti question. Ngem, saan nagsigurado tagitay? Kaduan ni siya ti inhenyero na sigo din nagayam ko. Dayjay tinang survey iti kabakiran na ibagbaga ni Suda na kukwa ti gobyerno. Ay, nasaya at ano kasta, senyor? Irwang ni Sika ni Stalyon, kan oray ni Brutus. Senyor, Siguraduhan ni Shaq na makaumay ti amigo ni Shaq na inhenyero. Iso na mapantay jay pueblo. ha! Ha! Talaga nga ilaban ni senyor ti karbangan na itinaglawang asyenda. At sagara ni Sika, Benito, ang mga dumapalaban ka na dinaoras. Senyor! Oh! Ado ti masabat ta na nagpagikabalyo. Dagitay bandido dagita. Anya? Ay, sus, apo. Kasano da ito yan? Vamos, Benito! Sumina tayo ti pagnaan, tadayupay ni Suda. Ha! Ay, sus, apo. Delikado ka minsan. Ha! Ha! Asino dagiti kayat aliklikan da Don Esteban. Gagayem, di uliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nagpakpakasi ni Lolita kini Don Esteban ngam saan ngayong kaskaso ti Don. Nagtalinad ni Lolita iti ayan ti ruangan ti bakod ti Villa aging ga tinulungan ni Benito.
Nagbuybuya lang ni Marisol manipod itinagtakderan na balkon. Kabayatan na. Saan meten ang malapdan ni Idita ni Gringo kadagiti kayat na nga ramiden. Nakuna napaikit din ang alabit nga agnagam to inton dakkelan daytoy. Iti Hacienda Gabriel. Mangrugi meten ang mariribok ni Don Esteban gapo iti posible apan nakapukaw na kadagiti daduma apaset ti Hacienda. Itagagayem. Adtoyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ya! Ya! Jesus ako! Delikado ka minsan! Pagkasabi nito! Ya! Ya! Sa di mo titurumentan, senyor! Ya! Ya! Diyos naman ang asi. Asino nga'y dagita ang nagtagi kabalyo. Apay atida matla pumanaw di tarwar ti bakod. Sapay kanayon a kumita da dito'y vilya. Anya ka matan, bakit Pedrita? Nagbayag ka namang niya iti pinatemplak na gatas ko. Ikwa, dispensaram. Sirsiripak ngamin dagita ado ang nagtagi kabalyo di tarwar. Bandido ka di? Jakam mo. Kuna ni Papa, ada nakakabalyo na ado a lalaki kat bandido. Nakabutbutang da ka, no? Ha? Kabutang na dagiti bandido. Senyorita, ang mga no bandido ng agpaiso dagita. Nakabutbutang agpaiso ti itsura da. Ayan da? Ha? Oo, ti kabalyo dagi jay. Ado nga ron ti kabalyo di tarwar. Ngala, sumirip ka dito eh. Bandido dagita. Unya ta ah. Aglamang ta. Awan ni Papa, isunawan makalaban dagita. Aglamang tan. Ikoy-kuyot na ko. Oh my God! Pamanang ta, Marisol. Iti kwarto. Aglamang tay jay dakkel na aparador. Senyorita, awandan, pimanaw dan. Sigurado ka? Awandan, rumwarkan dita naglemengam. Agdamot gayam masapol kanyak day tingoping. Amo kunti pagkapsutan na. Sige, anawan na kon. Ha? Pumanaw ka dito kwarto. Awan matandag iti bandido. Sige nga, Rod. Panawa kun tama nga numaluksaw man kanyak. No kasta, diti Villa tinagturungan, dagiti nagrupo ti kabalyero. Wen, senyor, isuda lakit diti imbaga da Pedrita ken senyorita Marisol. Anya nga ta nagrupo dagiti Pinito. San tayo nga ammo, senyor? Di tayo mat nasit gan ida. Saan na mabalinti kastoy? Saan na makampante ni Siak no adda dagiti tao nagpangpanggap iti dagas dito Hacienda? Senyor. Pinito, Senyor? mapan ni si ka Rancho. Umungan ni si ka dagiti kabalyero ichay. Senyor. Mapan ni siya kiji pueblo, takasaritak ti mayor. Senyor, delikado no agwaywayas kayo. No, Benito. Senyor, no saan aga po kadagi jay nasabat tayo? Nakagteng tayo kuman ijay pueblo. Isu nga abangan no at dadapay laang iti dalan nga agpapueblo. Sabagay. Isu ano damagan nyo ti maibagak, senyor. Nasaysaya at no ipabigat tayon ti agtignay. Bueno, duwata nga roden na mapanijay rancho. Dagiti sigoda bandido nga umumay idi dito'y dagiti, senyor. Sigurado ni Sika, Ama Josep? Un senyor, ni Luciano ti makaibaga. Oh, tay grupo da Ramona.
Iyon, senyor. Di ako nakita ni Ramona akadwa dagi di nagkabalyo. Hindi inkuyog na ni Luciano ang nagpaliiw. Ayan ni Tanday Jay na moher. Bakit tanda dya, senyor? Siguro di nan kabaalan te kasi di kabaalan na di. Unya ta. Ni Benito mati sumungad. Benito, apay ngita ka lang. Senyor, ti kano grupo ti bandido asigud nga umay dito'y dagijay nakita tayaw. Kastamat ti ko na niya mausep, Benito. Anya ti planom ita, senyor. Patuloyin ni Siak ti mapanijayan ni Mayor inton pikat. Kasarita ni Siak, may papan kadagiti bandido. Tapno isura ti magam mo namang pagsyat. Papa, mabutangak. Ihamia. Diyak kaya't na pumanaw ka dito, Villa. No pumanaw ka? Sumurutak. Iha. No puede. No puede na kanayo na sumurot ni Sika. At damat nagiti muchacha na kaduan ni Sika dito Villa. At damat ni Yaya Pedrita. Kagurak day jay na bakit, Papa? Iha Mia. Apay, nakagura ni Sika, kit iso, tinangasasikaso kini Sika, manipod maladagan ni Sika. Mas nadungdung mo ni Pedrita ken ka, ngamti mismo na mamani Sika. Oray pay, Papa. Basta. Diyak kaya't tiagbati dito, Villa, no awan ka. Bueno. Amangan no kayat ni Sika, ti mapanijayan ni abuela ni Sika, na mama ni mamam. Ha? Ni Abuela Agusta, Papa? Si. Aday jay ni Mama? Sigurado na awan ni Jai. Gapot asap-sapulan na dagiti anak na iti kamalala na. Diyak kaya't na makita ni Mama. Iha Mia. Sige, agbati ako dito, Villa. Agpupo ka kiti kwarto. Lolita! Lolita! Nakaturog pa yung adahan ni Lolita. Saan kayam na nakatrang ka dito? Lolita, iha! Awan kayam dito yung kwarto na. Naornos ti Katrina. Uray dagiti alikaman na dito eh. Apay ngay. Kasladyak mo't napuutan na nagring. Marbangon pa'y lang, hindi bimangon na saan ako na naturog. Wano, pinatuloy naman ang timbaga na asapulan na dagijay anak na. Ipilit na lapta ti kayat na. Idinto tarumbang ko mga unaan na nga si Kaswad ti may papankin ni Marisol. Ha? Tanapit ti kabalyo. Nagsardang di tarubayan. Sino nga tanay ta? Apo! Boses ni Benito. Apo! Oh, Benito! Si Kamot Gayam! Wen senyora! Ala dumanon ka! Amo ka na patag ti bagam! Amangan no maisagmak di kakaiso ng apo ko kababae, Benito. Isu nga rod a plano ni senyor nga itulod mi dito'y da Marisol kan Pedrita. Agyan da pay lang dito'y aging ga iti di mapaksat dagi jay abandido. Ay katun apay kit na sana mabalin, Benito. Sa anak mo ten amapan iti sa bali ang lugar. Binaunak ni senyor amang ibaga kada kayo iti plano na. Tamangan no agbiyahe kayo manayn. Saan ako nagbiyahe? Un gayam, ayan ni Lolita. Dahil tati pakariribukak tadya kon makita. Amangan na pilit na tikunana pa ng sapol naman kadagitay lalaking anak naan. Naingat nga mintibilin ni senyor Kenkwana, senyora. Anya ka diti talaga napasamak, Benito.
Apay ngay disimang po tak manipot iti biyahe kat sangit sangit ni Lolita. Kat dinan kayat ti umay ije filya. No kasta, saan na naibaga ka da kayaw? Awan ti bagbagana. Kasta gayam. Ay, binukudan nan ti parikot na. Anya ka di tinapasamak, Benito. Ay, saanan anapunas iti panunot ni Senyor ti sigod nga atap na nga adda ka malala ni Lolita. Ket ti dakais, namati met ni Senyorita Marisol kadagiti amin nga imbagbagan ni Senyor. Aniya, pinadakas ni Lolita. Wen Senyora, Oh, anyan ti kasta. imbagket adi na ka inramraman akagura. Madi ti aramidon ni Esteban. Talaga amade. Ngamno amirisan ana imbag. Dakdakkel ti biddot ni Lolita. Apay, Benito. Anya ti biddot ti anak ko. Di nala ko man inyad adayaw dagijay singin nga anak na. Kat inasikaso namit kumadjay babae nga anak da. Ita, mamati launay ni Marisol, adi pulos inikkan ni Lolita iti importansya idi isot basay. Huwan matkit ti Saan unay anadun naan ni Lolita dayjay babae nga apo ko. Dayta ti pagsaksakitan tinakam na. Hala, pati ka maawatan ng tumutlahan ti amin inton agnaknakam. Siyempre, ubing pay ni Marisol. Ado pa'y dagiti banag asaan na ang maawatan. Ngam patsyak, maawatan ng to. Nagsakayak ko man iti kabalyo? Ay saan mabalin, Senyorita? Sa maysa, adda na panan ni Senyor. Nasaysaya at matla dito'y kale sa pagluganam, Senyorita. Kayat ko, di nakto ka sasawi dyan, dapuela agusta. Ha, Saan mabalin, adi na kanto kasarita ni Pedrita, Senyorita Marisol. Siyempre, isulat ta ti mangkita kadagiti kasapulam ijay. Ang basta! Di nakto ka sarsarita. Hoy, kabalyo! Partasam naguludan to'y nagluganan me! Andiyan da ito'y nga ubing. Talaga nga pa iti saan na ang maawatan. Iso apas pasinsya amlatan, Pedrita. Nakasaganan dagiti kabalyero Luciano. Buen senyor. Muy bien. Senyor, kabailan tayo nga ta dagiti bandido. Nakasaritak ti hepe. Nabilag ti pwersa na aggapoy pueblo. Kasta ka di, senyor. Si, Luciano. Saan lanada tayo? Saan lanada kayo? Nagpaspastor di ti asyenda ti sumarang kadagijay nagaraho. Iso na masigurado ni siya na mapaksyat tayon dagijay. Adugayan ti may dito'y rancho apan nakabagitiling tag Luciano. Una pong Josep. Pasurot ti hepe dagita. Mamati kayo may kadisnudo dagita nga may mang protektar dito'y rancho. Apong? Apay nga agisam ka, Luciano. Maawatak ti kahit mga sawan, apong. Ngam, sa anak lang nagsaw? May una nasaysayahan pa ay. Tapno di ka may ramraman. Apong Josep. Rumwaran ni Senyor Esteban iti balay paginanaan. Nalpas nga tam ti panagsarita da kadag iti dimteng nga otoridad. Ay, nalabit akasta. Ay, mapantakit iti ayan dyan Sinsinyasan na ta ni Senyor. Una po. Naglaing ako ng kabalyo. Naglakan na ituro ko na ito intagtigayang papagpraktisak dito rancho. Ha? Ayan na ni Fernandito. Hey! Ya! Hey! Agsubliak iti nagkapak. Ang mga luginak na siputan kat sa balik tinagtulungan na. Hey! Hey! Ya!
Saan mo ang nakita, di gayem mo? Ngam pinanawam latan? Jak nga rod makita. Siguro nagawi din Ay, sika talaga. Ala, agsagana ka nga rod. Tagsublitan ijay purok tayo. Umayak to man dito yung bigat. Aguray ka, gringo. Dumagas tapay iti balay ti gayem mo. Pambarantamot rin nga agyaman. Taintulok manen ti ama di gayem mo ti panagsanay mo dito ayanda. Sige, kat ibagak nga umayak manan inton bigat. Oray saan dak to nakadwaan nanang? Aguray ka, gringo. Dahil samot tayo nagsakayan ti gayem mo akabalyo. Aywan, Apa yan nagpasweet ka? paswit kaya day tayo ti kabalyo ni Fernandito nanang. Nangag mo nanang? Simong pat ti kabalyo ni Fernandito. Ala. Apay, Samot Fernandito di makikita iti kasamakan. Inakitaan! Anya tinapasamak iti gayem ni Gringo. Gagayem, ti yuliwayan na dinggen, ti tuloy tinobela tayo ana pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, naalarma manan ni Don Esteban gapo iti grupo dagiti bandido nga agsausawar iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Kinasarita na nga ti Mayor. Nagtignay met dagiti pan nakabagiti lintag iti San Gabriel, tapno wanawanan da dagiti agdinamag a bandido. Tapno saan na may raman ni Marisol no adda mapasamak na enkwentro iti Villa. Intulod pa lang ni Benito ida iti balay ni Doña Agosta. Itimet ayan ni Gringo. Nalaingen nga agpataray iti kabalyo. Gapo iti masansan a panagsanay na iti rancho ti gayem na nga anak ti ranchero. Itagagayem, adtuin ti tuloy tinubela tayo ana paulwan. El Oro con Sangre! Fernandito! Adaka ka didita? Ala, hanya tinapasamak ka ni Fernandito. Isulakit di tinakayda iti kasamakan. Umayaw kong gayam! Anya ter aramidam dita! Fernandito! Apay nga eh! Agdardara magtanti ulam! Agring ka! Agsaw ka na gayam! apay, gringo. Anya ter aramidan ti gayem mo dita kasamakan. Anang! Agdardara ti ulo ti gayam ko! Anya, Day taman na eh! agdardara ti ulo na. Ay, balong agsao ka. Anya tinapasamakan ka. Barok, gringo. Natay samot to'y gayem mo. Sana! Apay nga matay! Gayam! Ay! Agring ka na! Ay! Gringo, saanan nga gang angas to'y gayem mo, anak ko. Natayan. Sana nang! Batilay bagbagayo! Fernandito! Agring ka na gayam! Gayam! Anak, santa ka no ang pumanaw. Kasarita data ka no dagiti ag-imbestiga. Apay ka no nanang! At pa nagduado ti dadakkel ni Fernandito. At apon daan nagriri kayo. Saan matapod no ti kasta may bagbagada? Ala, kastanto ti ibagam. Ibagam to asaan kayo ang nagkuyog iti pa nagkabalyuyo. Ibagam ang nagsabali adalan ti sinurot yo. Imbagak daytan. Anya nga rod, basta di ka agul-ulpod anak wan. Dakas ti agulpod. Depende ah. Ha? Anya depende. Naibagada na to nagapa kami. Di bagak matan na naging lalay ni Fernandito ang nagpataray. Kahit natin nagiti kabalyo na. Anya,
Uwan nga ta. Amangan no kasta nga agpaiso tinaaramid. Saan ko nakita natin yan? Ibagak ang nakita nga uray no saan mat. Anak, Ibagak pa yan nakita yo ha. anya, iraman nakpay iti panagibagam iti palso. Tapno saan da ka pa basulon ha? Kaya't mga rod na nga ibalod dak. Ay saan ah? Ibagak tong tigas jay. Tapno agsardeng dan nagdamdamag kanyak. No kasta, saan mo na nakita ni Lolita? Saan, senyor? Di met amo ni Senyora Agusta no sa dino titinurong na. Makamo day jay, nakatugangan ni siya. No ayunan na anak na naralakero. No ayunan ni iso, saan kumatan na ibilang na napatag kini Marisol. Natural la siguro nga ayunan na, no masigurado na met apalso ti pamabasol mo, senyor. Imbag ata di na met masigurado, ta di na met bambantayan ni Lolita. Tay tangarod binito. Di na mabalin na ayunan na oray anak na, tasaan na makikita. Senyor, at dandag iti pan nakabag iti lintag. Muy bien. Ala, si Kanti mangkita, no nakalutong dagiti kusinera. Paisagana ni si Kanti komida. Wen, senyor. Senyor, kaslada la na bisbisinan unay. Agkurang samutin sagana dagiti kusinera. Ado ti dilata na nakaduli ni ti pagiduldulinan, ti abasto ni ti Villa. Mangiruar ni si Kay ti reserva. Wen, senyor. Muchas gracias. Iti anapiyo amin na imay pa dito Villa Gabriel tapno agresponde iti insarita ni siya kini Apo Mayor. Pagpagan nila ito, Apo. Pagpagan mi, senyor. One mat kede. Ngam, sobrang na serbisyo da ito na ipapayo iti Pamilya Gabriel. Serbian mi ti Pamilya Gabriel ang nakaadawan tinagan da ito nga ili, Senyor Esteban. Anye. Si, señores. Nadaw nagpaiso tinaganda ito na pueblo, iti Familia Gabriel. Pinanaganan da iti abuelo, ni da iti papa da ito na lugar. Iti San Gabriel, kas pakalaglagipan iti da iti na abuelo iti familyami. Gusto ko yung istorya na da ito yung ili. Gamita! Adumatan dagiti Madam Agnesia naginteres iti Hacienda Gabriel. Di ka madalagan, Senyor Esteban. Da kami timangkita iti seguridad ti Hacienda. Si, ket muchas gracias. Bigbigan ni siya na utang na naimbag na nagam da ito'y na serbisyo nila kayo dito'y Hacienda. Ay, nakaranting lakat na ito yan na ubing. Binikat nga glagto-lagto. Nagkaslasaan na mabambanog ang mga ipangato, mga ipababa. Iti atindog alubid. Ikaman na, ti agsumbay ramordong na. Sa iso ti ilaglagto na. Ay Marisol po! Aglinglingot kan! Isardeng mo na talalamidam! Oh, may kan dito, apok. Apag iso ti tubog ti kakaroon anyog, nga inyag dabi nito kan Pedrita. Inumamon. Si, abuela. Oh, kayat tumatlaang naawagan na kiti Lola. Saan kat nga abuela? Apay, abuela. Ay, Lola. Ambom, apok. Para lang kadapapam dayta nga awag. At datayo dito'y pagilyan na Pilipinas, apok. Iso may mayat no dagiti nakairwaman dito iti surutam. Agungat mi papa. No tong palan timbagana. Ah? Dukas ta, binili na ka ni papam?
Imbaga na amin, ti aramidem ditoy. Alam ni abuela. Ay, lola. Saan mat Oh, nasayat nga rod, apok. Apok, di mo ka di kailiw ni mamam? Oo, apaya di kag tagari, apok. Di mo ka di kailiw? Nga uray na bayagan, di mo nakita ni mamam? Imayak tabilin ni senyor. O anya, Pedrita, nalpasan ti problema, iti asyenda, Gabriel? Saan pa ya? Ado nga rod ti uniformado nga agbambantay ijay Villa. Sino kami, dagiti ano penda? Dagiti bandido nga agtatakaw iti baka ija Rancho Gabriel. Kasta. Adon ti naiwakas da at tinakaw idi paylaan. Nasayaat mo't nga rod, no matiliw da idan. Ipamaysa kano ni senyor apatiliw da gijaya. Ada ngamin plano na nga ibakasyon ni Marisol ija Espanya. Anya, ipanaw na ni Marisol? Agbakasyon da kanulaang. Kaya't namot amaam-amo ni Marisol dagiti kakabagyan da ijay sa bali apagilyan. Talagaan nila ang Marisol ti ammo na nga anak da ken Lolita. Talaga mo't senyora. Ay, kaasimot na gijay singin nga apok. Ayan da nga tanda gijay. Dahita nga rod. Saan ko nga mo, Pedrita? Nupay kasta, natalukak. Namnamaak ang nasaya at ti kasasaan da. Nagkarimot idi da idita kan Hulya. Jaklaan mo, no asino tinaytalak ka nakwada. Senyora. No ni Rafael ti adda kan ni Edita, kaawatan ani Hulya mo ti ayan ni Gringo. Ngam ti atap ko, kat adda sa balian ang italkan ni Hulya, itintalag ko kan kuwana nga apok. Awan mo't nga minsurat na, senyora. Ay, huwag nga rod, Pedrita. Idintutan ni Edita kat nagsurat, no pa'y di namot impakaam mo ti lugar nga ayanda. Kumusta da nga tan? Masarakan mo't langatan ni Lolita, ida? Ay naanak ko, si kagayam at talaga ti agpalidiktoryan iton agraduar kayo. Wen mat nanang. Agyaman tayo may kayo. Ay syempre imbilin kami ni maestra. Bakit ka na dyan kumay? Nanang, pudno ka di nga agtuluyak iti sekundarya? Adda kwartata? Adda. Impabalon ni Lolam daw jay. Kaya't ko makita ni Lolak. Ay kwa. Anya nga tatibaga. Kinunam nga dayo ti ayanda Lolak. Sa dino nga dayo ti ibagbagam. Kwa Rafael. Saan pa'y anay dati panunutam ita? Umay kakit din anak ko. Adda pa'y dagasag anamurungan ti sigod nga agpalpalabakan yak. Dagasenta, takadwa anak ang mga wit. Wananang. Yaw-awan ko pa'y laang tinamdamagan na. Panagkunak, saan pa'y apanawan? Tapno ibagakan kwa na ti amin. Anya? Saan ka akaraman ang makagraduar? Kastati ko na ti teacher ko. Diyak namin nairo ti talong asignatura. Hindi may katlong eksamin mi. Anak, Ang madapay may isang eksamin. Final mi pailan o may alawas nanang. saya atam tungarod ti eksamin mo Barang no maikamat mo ti grado. Naglaka nga irwar dayjay. No nalaka, di awan ko man ti di mo na irwar. Agsakarak ton. Tapno sigurado ang may error ko. Takorikto amin ti answer ko. Anya? Darasab apok. Adbanti kali sa abang itulod ka na tayo di eskwilaan yo. Lola, Tapay nga aglalatot ka. masadutak na mapanag-eskwela.
Ay, sana mabalin aapok, ag-eskwela ka. Makabanog! Saan? Ala umay kan. Kaya't ko na ni papatikadwak. Taglugan na kiti kotse. Saan pa'y analpas ti parikot, maipapanidya asyendayo. Isu asyak pa'y laeng ti makaamukan ka. Kaasi kayo, Lola. Mapambanog kayo man. Awan an yaman na dayta, tapagwatwatak daytoy. Ala, umay kan. Ay, Apo Diyos, pangundagiti nagtagi kabalyo. Ay, sana pa nakabagiti lintag dagita ah. Ay, Apo. Apo, Joseph! Ay, Apay Luciano. Dagasan! Nakain dagiti dumakad duwatay ng paspastor. Anya, Binagkong dagiti tulisan. ayon dagiti pa nakabagiti lintag. Santa pa nakaringa po. Ay na. Di mat. Pinaturog da Senyor Esteban iday je Villa Idrabi. Ay, sumutla na guli makitag sa awan da dito rancho. Sumipngudo na di napanday je Villa. Sus, kasano nga rodan ngay. Ay, sa kayam ti kabalyom. Ta ibagam ka ni Senyor Esteban ti kada dagiti bandido ditoy. Ngam apong. Saan arumbang apanawan ka dito eh? Agkasakay tan iti kabalyo. Ta idagas ka ni di balayo. Ay, San Luciano, agbatiak ditoy. Delikado apo. Alakit din. Sa kayamon ti kabalyom tamapan ka ni Jibilya. Masapo lamang mo ni Senyor. Ta kasarita na ti Pangulo dagiti bandido. Senyora. Oh, apay Pedrita. Sana ka makaid na. Aging ka iti Jack masiguradong awan dakas ang mapasama kan ni Benito. Ay, yan, apo. Nadungo kamat unay iti asawa ba ya, Pedrita? Nagasat di asawam, takaskan ka tinatumpungan na. San mat, senyora? Mamati kay timbagak, taiso ti agpaiso. Siguro Kaya't ko ti agawid Ijefilia. Ay, madanaga na ka talaga kan ni Benito. Tinasaya at intapaiso ko na ni Marisol, ha? Kaduan nakpay, Pedrita. Dayjay, ada nagsardang akalesa. Isod ti pagluganan ta. Yehey! Ah, Ada ako, Lola. Marisol! Atakad! Apoy adi na kinuray amang sukon ken ka, apo. Kabaalak mat, Lola. Grade 4 akon. Jess, titawan kon. Apok. At damat ni Marisol dito'y balayon, madam. Iso nga agsubli akon Ijefilia. Umayak mat! Ay, saan, apok? Delikado. Basta! Sumuro ta ki Jevilla. Kaya't ko makita ni Papa. Maipilit nga ta ni Marisol ti kayat na. Gagayem, di uliwaya na dinggan ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas na disgrasya ti gayem ni Gringo nga anak ti akin kukwa iti rancho apag sansanayan dangag sakay iti kabalyo. Natay da ito'y ket nairamraman ni Gringo a pinalutpot ti otoridad. Madanagan met ni Idita ngem kampante ni Gringo. Kabayatan na naanap met ni Rafael nga agad adal. Naragsakan ni Julia. Gaputamanam naman ani Rafael ti agbalediktoryan iti panagturpos na iti elementarya. Iti met Hacienda Gabriel. Rimaut manen dagiti bandido iti rancho. Itagagayem. Denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Senyora Agusta, adamat ka ni Senyorita Marisol dito'y balayo. Iso nga agsubli akon Ijefilia. Umayak mat! Ay saan amabali na po? Delikado. Basta! Sumuro ta ki Jevilla. Kaya't ko makita ni Papa.
Apok, inton maminsan nga aldaon ti ipapan mo ijay, kaduaan kanto. Manjak! Itadagayat ko! Marisol! Agsubli ka ah! Mabanak ni Javilia! Ay, apo Diyos. Ipakat nanti kinasukir na, senyora. Ala, sarunom nga rudan Petrita. Kita no adda pagluganan nyo, tanarikat na magmag na kayo. Inta na! Pedrita! Ay, Uwan, umaya kon. ala, umayak mo't nga rudan. Datayo atalo ti mapan ijay. Taagsubli kamin tumutla adagos ka ni Marisol. Ay, Diyos ama na nga si. Makipimpinaltugan ang dagiti polis. Di Tarancio. Ay. Apong Osip, Ay, Luciano, sarsara pa mo ti kanigit nga bagam. apong napaltugan ha. Ay, Imbagta, na ikagumag tinaglipas. Nagatudag iti bandido. kasano nga dagiti baka? Apong, Sige, ito mo di ta kawayan at tugaw. Mangalak iti bulbulaw nga agas ti sugat. Hey, turong kayo tiwaig da kayo abaka. Hey, madayo kayo itayan dagiti bang takaw kada kayo. Ay, sus, delikado. Saan pa'y matla nagsardang ti kanalbuog dagiti paltog. Nagpalaod kayo. Ado ti mga agap di tadaya. Iso nagpalaod kayo amin da kayo abaka. Hey! Chantre! Nalaing dagi dyan na bandido iti pinaltugan. Senyor, Duwan na pan nakabagitilintag tinasugatan. karaman ni Luciano, senyor. Nasugatan ni Luciano. Iwan, senyor. Adeje paginanaan abalay. Dagiti chantre. Mapestila ko maaminan dagita na bandido. Senyor, awan matante mangag nga uniti palptog. Ay, Nasayat man. Kinamat nga tan dagiti otoridad. Weno, napatay da nga tan dagiti karaho. Papa! Oh, iha Mia. Kunada na ado ti bandido iti rancho. Saan ka kumana na panijay? Iha. Papa, tsak kayat na mapaltugan ka. Tsak kayat. Iha. Amom, no anya ti maarami, di ti mapaltugan. Imbaga ni Abuela Agusta. Iha Mia, saan ko man narombang na nagpilit ni Sika na umay dito'y Villa. Delikado, iha. Kayat ka na makita, Papa. Bueno. Ipatanak pa eh. Di ka pa'y lagpaw-bakin ni Shaq kat nadulputak. Di uray man, Papa. Agpaubaak. Agsakayak di tatengad mo. Agtugawan ni Papa. Tiyara ko, bueno. Ata, nagtugawan ni Shaq. Agsakayan ni si kay tutengad ko, iha. Agsakaya kon, Papa. Di kakot-kote, ha. Tumakdarakan, Papa. Kumpet ni si kay ti olok. Amangan numatin na ka, iha. Nakadungdungo ni Esteban iti anak na ni Lolita. Talagamat, senyora. Naragragsak pa'y kuma, no naawat na idi dagijay singin. No imbilang nalata ko maidaan nagtaod kan kwa na, nga uray at dadakas nga atap na kan ni Lolita. Sabali ti ugali na, senyora. No puraw ko nana, talaga apurawa. Awan makabalo sing-sing. Kat nagasat ni Marisol nga apok, isuntulahan dagtawid dito'y nakalawlawang asyenda. Sapay ko matag sublinto da Rafael kan Gringo. Ay, amom Pedrita, malagip ko ti imbilin ko kada hulya kan Edita. Anya ay at imbilin mo, senyora. Imbagak asaan da ngay paidam ti rumbeng nga agpaay kadagijay singin. Nga urayan niya ti mapasamak,
Isublida dagiti apok, inton naan anayon ti edad da. Kasta? Wan, Pedrita. Ngamne, bakit akon? Saan ko nga tan mauray no kaano da ita? So ada kay to ti makaiba ka, no tong palen da day jay ngayon pilin ko wenno saan. Muy bien, senyora. At damat lagon daway nagsarita tayo. Oray siyak, maragsakan akmat ang makisango kan ka ita, Esteban. Ngam naragragsakak pa'y kuma, no di mo punasan ti kinapudno, asyak ti mama ni Lolita. Saan ko na inikap dayta na relasyon? Da kayo pa lang timbilang ni Shaq na ina. Oh, agyaman akno kasta, iho. Ayanitan, jay balang kantis na muher. Agdenden nada ka di, iti ka malala na. Iho. Mamati ka man kan saan. Ibagaklat ta asa na puno day nga atap mo kan ni Lolita. Awan ka malala ti anak ko. Bueno, saan ang nasungbatan ni si Kadye sa ludsod ni Shaq? Saan na may papanidye traidora na muher ti kayat ni Shaq na pagsaritaan tayo? Ti may papan kini Marisol, ti kayat ni Shaq na pagsaritaan ta. Sige. Ita, anya ti maipapan ka ni Marisol, Esteban. Kayat ni Shaq na ibakasyon iti Espanya. Kayat ni Shaq na makita ni Iso dagiti moderno na banag iti sabali na lugar. Takayat ko na agbalin na nasirib, nasiglat, ken pakidayawan ti pamilya Gabriel, ti kakaisona na iha Mia. Maawatan ka ti dayta, Esteban. Ket, kayat ko, na umayon to kita iti Villa. Oray 2 na beses iti makalawas. Sige. Ala, ibagam no anyapay dagiti kayat mo. Taiso ti masurot. Ngem, por favor. Jakayat na agsubli dito'y nilulita. Sige. No iso ti kunam, masurot lang ta. Saan ko naparitan? Ti panangandingay ni Sika, noan nyaman tirik-riknan. Basta saan na umay dito'y Villa. Nasayaat. Patuloyin gayam ni Don Esteban ti agpa Espanya. Numanamnama nga awan tundag iti aga-agab iti rancho. Mabisinak! Hilagtuan na kiti naimas sa makan? Ha? Oh! Di mo kayat? Kayat ko, si kakit dimot. Darasam nga ron ah! Wan ka di. Palangguad at talaga da ito'y nga upingi. Agtugawak ditoy! Kat orayat titid mo kanak! Darasam! Kumusta ka, Luciano? May garaw kon to'y takyag ko, apaw. Ay, nasayaat ah. Kas jay gayam ti pudpud no ang makilaban. Luciano. Kunak no mataya ko ni tinapaltugan ak. Ay, nagdanag ka iti husto. Una, apaw. Ay, Ididamo, kaslawan kabuteng ko. Diyak pa ikiti, narik-rik na punta na gayaman. Kasta numadamatipan na kilaban mo. No, saan akinaturod ti agarekin ka? Sa lukuban na kamatiputeng. Agpaiso day tapong. Una. Idi napaturod ko tiriknak. Kaslaawanan ti kabuteng ko. Kat may mesa ti adday ti panunot ko, apong. Ayun. Awan sa bali, naditipan nakapagsyatan dagiti bandido. Ay, agure ka. Un gayam. Diyak pa'y na ibagakin ka. Ti anya, apong. Ada na tiliw da nga espya ijay purok. Nasayat? Asino ka no? Mapantanto kitaan.
Lo ka ba alam ti magnan? Saan ka nung ay baga ti nakatilew ti nagan dyan natilew dang espya? Kasta? Kabalak ti magnapong. Kaya't ko ang makita da dya bandido. Sige, agrubot ang arudan. Ibalas ko tinaramid da kanyak. Para manak no asino man da dya natiliw da ijay porok. Ayan ti bandido. Ay, may kalosyano, inrakad na ditali ko dyan ti balay. Para manak no asino da ita bandido. Tadi mo gayam kaya't makita ti rupa ma. Luciano, katamlangan di tayo niya bungot na kinkwana, takasaritam, di mo kabilin. Ay, Maminsan pa'y atira. ay sus, naglos duyan. Ita, ikatagtabungat mo, loko. Babae? Ni Ramona Bandida. Iti kasta nga edad na. Kabala na pala ti sumurot-surot kadagiti bandido. Hoy! Agmulagat ka, Ramona Bandida! Agmulagat ka! Bay amon, Luciano. May sapay at tapis! Tisugat ko. Anay ko. Manyangay, katsikante nasakitan. Anay. Awan nga ron buot, daytan ng kabilam to pay lang amin. Di na marik na Agnakam de talak yan. Agnakam apang. Ni Senyor Esteban, ti makamukin kuanan. Intun madamdama at danton. Ayan, ti balod. Ay, ada iti likod ti balay apag ginanaan, Senyor. Dito'y rancho. Ti kayat ni siya, napakaaramidan ti amin. Para ti dayjay na Ay, bandida. Senyor, nasaysaya at saan makita ti kaduan? Saan nakayat ni siya? Naghusga. Tinuasinuladitan na kumon tao, amaosep. Iso, nakaykayat ko na da kayo lang na rancheros ti makaimatag iti maramid. Engem, Senyor. Talaga, di mo mapakawan idin to ta saan mat mailibak. May sa ababae. Tinatiliw dagiti kakabaliros. Kibabae, kilalaki, awan mapili, amaosep. Pareho dayta, tanabatad na bandido. Ada reklamo ni da kayo, amaosep? Ay, awan, Senyor. Muy bien! Luciano! Senyor! Ikaten ni da kayo ti repet dagiti saka ti bandida. Awan, senyor! Ibulos ni da kayo di takasamunan. Ay, waya-waya amat lang, Senyor. No. Ha? Asino, tinag ko na mawaya-wayaan day na bandida, ha? Nga nga ti arami din naya. Agtignay ni Sika, Luciano. O karkaran ni Sika, ti bandida. Agya amanak. Wan gaya nagkakarandak. Agalibtak ka. Di mi amo. Nonya ti plano ti amo mi ka. Babayak pa lang. Masyan nga ta kanya. No karkaranen, day na bandida, Luciano. Agya amanak nga po. Agya amanak tapilong karakaran matlang. Nagkamali ni Sika. No te amo ni Sika, kat nakalibrikan. Anya ti kayat masun, apo. Sige! Tumalay ka! Tumalay ka, bandida! Anya ti aramiden ni Don Esteban kini Ramona a bandida. Gagayem,
Di uliway na denggen, tituloy tinobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, napan ni Doña Augusta iti Villa Gabriel, ket dita, naggranada mutlaan kini Don Esteban amanugang na. Nagsaritaan da ti may papan kini Marisol. Imbaga ni Esteban a plano na nga ibakasyon ni Marisol ija Espanya. Imbaga na pa'y adi na paritan ti panangandingay ti Doña kini Lolita. Ngem dinan kayat nga agsublipay da ito'y iti Villa. Naladingitan ti Doña, iti dayta nga imbaga ti Don. Iti dayta mutlangal daw, adda nang ipakamo kini Esteban, nga adda natiliw dagiti mannalon amay sa bandido. Napanadagos ti Don, iti ayan ti bandido, ket dita, naduktalan na ani Ramon na tinatiliw dagiti mannalon. Itagagayem, adtuin tituloy tinubela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Nagkamali ni Sika. No te amo ni Sika kat nakalibrikan. Anya ti kayat mo son, apo. Sige. Tumaray ka. Tumaray kan. Bandida! Apay na di ka garaw? Apo, pangasim taginak patayon. Kayat ko pa itiagbiag. Tanag ko na napatayin ka. Siguro, pag-arupan ni Sika, napakamatan kay ti balan o tumaray ka niya. Pangasim, apo. Urayan niya, aramidak. Basta dinak patayon. Kayat ko pa itiagbiag. Agserbiakin ka kastaga, apo. Basta dinak patayon. Talaga? Pangasim, apo. Saan ka matkat napatayan, bandida? Anya ti aramidum ken Juana, senyor. Ayan ni Luciano. Ade, senyor. Luciano! Umay ka dito, Umay ni Sika, Luciano. At day paramid ko kini Sika. Senyor. Ay, aramidum ti imbaga na ano di mo kayat asika ti paltogan na Luciano. Apay nagmutarang ni Sika, Luciano? Apo, saan kumamot akas na? Apo nga. Ano na ni Sika? Naurayan niya aramidin ni Sika. Basta saan ka napatayin? Ita, agreklamo ni Sika, ha? Sige, saan ako nagreklamo, Apo? Sip. Diyak ka ba kailangan di pa paramid ni senyor? Hala! Pinanday to yan! Tumaray kan, bandida! Binak mo makamatong! Nagtarayan, Luciano. Kamata mo na! Kamatan ni Sika! Katramesan, Luciano! Aggarukan! Kamata mo na! Nakadayon, derasam! Derasam! Sige. Turun ka! Kamatag! Makamulitan! Diyos ke, kamatan na kong tilo ko. Masapol ang may trayak. Sumalugak di tadakkel awaig apagin inuman dagiti baka. Partasak pa'y. Nakita ka na itong bakit? Nabatag ti des-des dito'y kalagdaan. Nagpapaba. Inkagara na nga tati nagpatulid dita. Bueno, disgrasya na tulid. Medyo na nga tumot dito eh. Kan, diyak masigurado.
Ang mga no at damot gungugong dita baba. Awan pakadlawan dita baba no da dita. Nauli magtaglaw lang. Kan awan matagaraw iti kasamakan. Ang mga no na disgrasya da jaban dita. Tukmamlaw na matan ni Luciano, no di na makamata na tiliwan dahil jaya bandida. Senyor, saan nga mo ni Luciano timang ramas? Porque, gaputa lakien dahil jaya na bandida, kasta kadi, ama osep? Uray lakien tababay lataray jay. Saan na lalaki? Kaya ko asawon, senyor. Kayat na panunutan na saan naramidan ni Luciano, timbilin ni Siak naramidan. Sa bagay, akatimbilin mo, senyor. Arami din na lakit di. Nga muray no amok nagtungpal ni Luciano. Umay ka, ama Ose. Papananta, senyor. Agsakay ni Sikay, ti may sana kabalyo. Tasakayan mat ni Siak ni Stalyon. Ay. Wanawanan ta ni Luciano. Senyor. Kitayan man ni Siak no agbaligin ni Luciano na mangramas si bandida. Panagkunakit sana maaramid ni Luciano timang ramas. Masay-saya at lakoma. Noo saan ang awan-awanan ni Don Esteban Idia. Oh, sakaya mong day tagabalyo, Mama Josep. Senyor! Awanin. Di akong makita da jalak yan. Kasano anak pukaw lagtan? Da napagti kabalyaw. Ang mga no sinurot da kami da Don Esteban. Agkulaga dito yan. Paliiwag no asino tinagkabalyaw. Senyor! Ang mga lusaan at abito din hinirong niya! Ni Apong usip ginagsaw. Senyor! Kadwanan ni Senyor Esteban. Ay, apo! Magwanawan ta pa dito itabaw, Ama Josep. Nakatayo na siguro! Amok, mawatan nak niya Apong usip. Patsik adi mamati ang maaramid ko ti kayat ni Don Esteban niya ramida kiti dadya bandida. Ayan ko. Agdak iti kasamakan. Malagip kun. Kun, kasta unay iti pardas ko agtartaray idi na itib kulak. Kat natulidak iti bakras. Nakas na, ituloy ko ti umadayo dito eh. Nakita ko nga dan ang kamat kanyak. Nandiyak amo na asino da jay. Masapol ang makaadayuak dito eh. Sino ti paparam? Siko? Pili ni Don Esteban nakabatan ka. Taramusin ka. Ano? Nyamjak maraming ti kasta. Uri may saka pa bandida. Iso nga ibagak kin kay ta. Umadayo kan dito eh. Kat di kan agsubli ti kaano man. Kat agyaman ka. Ngam urayam. Tawana-wanak pa da Don Esteban kan Apong Josep. Siguradwag ang makapanaw da dito eh. Asaan da ka makita pa eh. Sige, kat agyaman ka. Di kan tumalipatan gayam. Saan tan na nakita pa ni Luciano? Siguro, aging ina na, iti nagpapasan na nagragsak, iti sidong day chay na lakyan. Ulkat na ta, senyor! Hey! Agsublitan iti nagkapuan ta, Josep! Ha! Senyor! Ha! Ha!
Awan pa'y da, Senyor Esteban. Ay, anya nga tan tinapasamak ijay away. Kaya't kung arod amamuan, no anya ti inaramid da ijay natiliw da bandida. Apay nga min ang nagsubli ka adagos dito'y Villa. Pinagsubli nak adagos ni Senyor, tamangan kanuno adda umay dito'y abandidaw. Amumutayn, nalaos ti panang yalikaka na kini Senyorita Marisol. Wan nga rod, iso akas jay matanday jay nga uping. Nakasupsuplada. Taamuna, nga uray dakas ti aramiden na, kat isakit ni Don Esteban. Ti ko namkit di, saan nansapay kat nga amo no anya ti dakas kan naimbag. Anya? Wan mat, ti amo na kat husto amin ti aramiden na. Ay kat adda paset mo iti daytan, Pedrita. Si kamot ti adda amangay aywan kenkwana, aging ga ita tadakelan. Uray pa'y inay aywan ak tadyak mat mabali na tumngaran. Tano agsangitan, arayatin mat adagos ti amanan. Sa bagay. Amumot, kabayatan ti panagdakkel na. Saan na din naan unay ti inana. Kat ti amana ti ad-adda nakit-kita na. Saan mat unay apimman panaw ni Senyor Esteban. Idibasit pa'y ni Marisol. Wanan niya? Isu aday ta, talaga amaldita nga ubing. Ad-addan tuman siguron, into naan-anayon abalasang. Maamuan nan tumuten, ti dakas ken na imbag. Isu nga agbaliw tumet siguro Sapay ko ma, takasta. Manang! Ayun mo! Adlaak dito'y kusina. Oh, apay ayan. Agraduara mo't lang, Manang! Kasta, Win! imbag man tanaasyan matlakan ka ti maestram. Win Kat no kanayon ko sagutan iti nagduduma a prutas. Itong kalagsapa. Anya, pangalalaam iti prutas, kat apag isulat it-ited ko a kwartam. Magmag na kamapan ag-eskwela. Kat adu ti pinunti mangga kas kadabayabas a malabsak. Adapay atis ken guyabano Anya, ay pur Diyos, agpuros kalatan kadagiti malabsam. Awan mo't akin kuko a makita. Tay pakanak ko ma. Uliklatan Kat agalak iti nalumabungan Anak, maditi kasta, panagtakaw dayta. Orda di akin kuko di pakadak. Awan nga rod. Sige tayo nakagsukatan na lang. Yes! Kaasimat ni Gringo. Di makal ang nakarigrig at ti kasasaad mi. Idinto taaglap-lapusanan iti kinabak ng tinagtaudan na. Sa bagay, mapagtuloy ko pa'y nga agadal iti high school. Irwar kuntun day ti imbangkok nga impabalon ni Doña Agusta a kwarta para kankwana. Maka-enroll ni Gringo iti high school. Ngumdyak masigurado, numapagkulehok tupay. Sa kano ti valedictorian nga graduar, Manang? Talaga? Imbagadan no asino ti valedictorian anak? Wan, Manang. Mapan kayo to kano iti eskwilahan ko na ni Maestrak. Kaya't na kayo ang makasarita. Alawan. Sige, umayak to anak ko. Agsukatak lang, Nanang, Tulungan kay ti Aramida, mapama na makasukatak. O sige anak. Agyaman ak Diyos ko. Marikrik nak ti panarabay mo kada kami kan di Rafael. Saan ka makaid na? Kasano nga tati panangipudnok kan kuana? Kasi bibiyag dagiti dadakkel na. Kasano nga tati panangibagak adinak kagura. Daytoy itantimang riribok kanyak. Tay medalyon a nakaaspili idi iti lampin a naibalkot kan kuana. Agraman jay lampin nga addama pa na. Dayjay kanu ti pamanaknak. Nga isukat anak da Don Esteban kan Senyorita Lolita.
Dirumbang ako pikupak ti palimad iti kinataon ni Rafael. Rumbang amaamuan na ti kinapudno. Impagarok ko, no gagangay la alampin day ti imbalkot ni Doña Agosta kin ni Gringo. Idi inyawat na kanyak idi maladaga paylaang. Nakaaspilimot dito iti medalyon apara kano kin ni Gringo. Agdamat gaya mapa dito'y lampin. Anya amapa da ito? Anyan ni Doña Agosta. Saan sapay kit di alampin da ito'y? Di la kumpurmen samot tinagawgaw at nan apinang balkot kin ni Gringo iti impanaw na iti Villa Gabriel. Manang! Mapanak iti rancho da Mr. Agoncillo. Ha? Anak? Ha? Anya day tananang? Ah, daytoy? Daan alampin. Anya day ta? Gringo, anak. Agtugaw ka. Napatagtirumbang ama-amuam ita. Anya? Agtugaw ka, anak. Kat dumngag ka iti ibaga. Mamati nga ta ni Gringo kadagiti ibaga ni Edita. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y may istasyon. El Oro con Sangre!